Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Kakuping suwanten adan di masjid tika tepihan eta teh ngawartosan waktu sholat ka umat Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Kakuping suwanten adan di masjid tika tepihan eta teh ngawartosan waktu sholat ka umat Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Lakonan sholat 5 waktu anu waktosna tos tentu anu namina sholat fardu ayo urang gerang wudu. Lakonan sholat 5 waktu anu waktosna tos tentu anu namina sholat fardu ayo urang gerang ngarudu.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbina ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbina ajma'in. Lakonan sholat 5 waktu anu waktosna tos tangtu anu namina sholat fardu ayo urang gerang ngarudu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbina ajma'in. Sholat teh daka wajiban kajalma anu ariman ayo buru urang lakonan sameme ajal teh datang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbina ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbina ajma'in. Sholat teh daka wajiban kajalma anu ariman ayo buru urang lakonan sameme ajal teh datang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbina ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbina ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbina ajma'in. Ajma'in.
Kakuping suwanten adzan ti masjid ti katebihan eta teh ngawartosan waktu sholat ka umat Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihna ajma'in. Lakonan sholat 5 waktu anu waktosna tos tangtu anu namina sholat fardu ayo urang gerang ngarudu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihna ajma'in. Sholat teh daka wajiban kajalma anu ariman ayu buru urang lakonan samemeh ajal teh datang. Sholat teh daka wajiban kajalma anu ariman ayo buru urang lakonan samemeh ajal teh datang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihna ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihna ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.